jikku makko kanko Allah bajjo seniiɗo on o daali ka laɓɓingol nulaaɗo makko on o daali wa innaka la ala khuluqin azim. Ande Muhammad mi tentinani fof wonde hiɗa e hoore jikku mawɗo. Allah bajjo seniiɗo on kunelaaɗo on nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam kadi ɓangini wonde neɗɗanke si tawi o wuuri ka hoore leydi ɗo ko o julɗo o rewi Allah dewe ɗen fof tawi o jogaaki jikku moƴƴo ɗum ɗon dandoytamo ñande alqiyama. Sabuna ko jogagol jikku moƴƴo on ko ɗum ɗon renantamo golleji makko ɗin hara ɗi yeebaaki hakkeji yimɓe ɓen ko ɓuri hewde ɗon ko ka jikkuji woni yeeborde. Ko ɗum waɗi si nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam no maaki neɗɗan sabu jikku makko moƴƴo on darja wonɗo ñallude horude wala naafude. Sabu jikku ooti moƴƴo on emo waawa hewtude darja oɗa hara o alaa wadde ko woni wadde kon ko on ɗon woni wadde kon kono sabu jikku makko moƴƴo on o hewtito o oɗa ka darja fiwɗi haa o maaki kanko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hella ka himmugol ko wiyete kon jikkuuji moƴƴi o maaki ñande alqiyama inna min ahabbikum ilayya tawete nden ñande ko ɓuraninmi on fuu wa aqrabikum indi manzila on fof moɗon ko ɓuratanmi ɓattoyaade ka jipporde an hara ko moggo an o woni hara ko moggo an o woni e hin yiɗi mo ɓuri jama on fof miɗo ɓattinimo kadi ɓuri ko jama on kon fof ɓattiimi o maaki a hasinukum ahlaqa ko ɓurɓe o moƴƴude jikku yani heɓugol jikku moƴƴo ko jeeya ɗum e diina bal ko ɗum ɗo woni nendi diina kan ko ɗum ɗo woni ƴi'al diina kan neɗɗanke ko o juulata o ma ko o hoorata o ma ko o janngata alqur'ana o ma ko o jokkata en ɗan e ko nanndi e muɗum e piiji ɗi tawata diina kan no lanndimo si tawi o jogaaki jikkuuji moƴƴi o reenata dewal makko ngal ko jikkuuji moƴƴi ɗin wawata reenude mo dewal ngal haa ngal hewtoya ka ngal yoɓetee ɗon cowale moƴƴe ko ɗum waɗi nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam no tentini fii jikku moƴƴo jikkuuji moƴƴi ɗin ko ɗin ɗon ɗen woni ko ɓattinoyta mo ñande alqiyama e nulaaɗo meɗen on ko ɗum ɗon kadi ɓurata wallude mo haa nulaaɗo on har sallallahu alayhi wa sallam no yiɗi mo ɓuri fuu haa ɓe maaki kadi asqalu ma yuda o fil midan husnul khuluq ko ɓuri teddude ko lelnoyte kon ka peesirgal ñande alqiyama peesirgal ngal hiɗen anndi gite dundoyey ɗum fota yo Allah on faabo en o danda en sabuna ka peesugol golleji fanni ooti anndali ko makko moƴƴi kon jisti e hoore ko boni kon fewndo ɗon haray o anndaka o woni o anndaka o woni e muɗum haray himo aani annde nde tawata gooto wawata wadde mbaadi nden annde nde o aani ɗon joni noon nulaaɗo men on maaki ko ɓurata teddoyde ñande alqiyama ka sikkeeli neɗɗanke on ko wallinte toon teddanamo ka moƴƴi moƴƴere nden tedda few e hoore bone on husnul khuluq asqalu ma yuda o fil midan ko ɓuri teddude ko waɗoyte kon ko lelnoyte kon ka peesirgal ñande alqiyama ka tata ɗon gite dunday ko ɓurata teddude ko waɗete ɗon hara peesay husnul khuluq ko jikkuji moƴƴi ni haray jikkuji moƴƴi ɗin ɗon ɗen ko ɗin ɗon woni ko ɓuri dewe ɗen fof mawnude ɓaawo wano tawhidi on e julde nden ko jikkuji moƴƴi ɗin renata ɗeɗo ɗen dewe ko jikkuji moƴƴi ɗin renata ko woti woni wadde kon fof ko ɗum waɗi si nulaaɗo on tentini wonde ñande alqiyama si golleji moƴƴi ɗin fof wallinama ɗo
golleji bonɗi ɗin wallinama ɗo ka beɗo sikkeeli ko ɓurata wallinoyeede ka hoore beɗo moƴƴi ɗin tedda e hoore bonɗi ɗin ko jikkuji moƴƴi ɗin. haray jikkuji moƴƴi ɗin ko ɗum ɗon ɗen wallata ootino o daɗira. haray nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallama allahu on holli wonde himo mari jikku moƴƴo ɓuri tagu ngun fuu. karamokoɓe ɓen noon hiɓe ƴetti jikkuji ɗin kañum kadi ɓe waɗani ɗi ko wiyete kon rewnidirgol. goɗɗi ɗin no dolni ɓuri ɗiya. jikkuji moƴƴi ɗin hiɓe rewnidiri ɗi. e misal daƴƴere ɓurde mawnude nden mawi en tugalal ɓurgal mawnude ngal ka jikkuji moƴƴi ko tugalal wiyetengal ngal ka jikku moƴƴo ko wiyete kon muñal. muñal ko tugalal mawnugal jeeyangal e tugale jogiiɗe doole fota fota ko tambitoto jikkuji moƴƴi ɗin. haray jikkuji moƴƴi ɗin no jeeya e muɗum muñal. fi hen ɗum ko muñal ngal waɗata haa ronditoɗa ko metti, ronditoɗa ko haaɗi, ronditoɗa ko satti. ko muñal ngal waɗanima haa ɗum ɗon heɓo. si neɗɗanke noon ronditike ko satti, o heɓi sattende o muññike, o heɓi ande o muññike, allah subhanahu wa ta'ala wattitanaymo ko ɓuri e moƴƴude ha allah no daali innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri hisab. muññiɓe ɓe ñande alqiyama ɓe yoɓete hara joddi ndin eɓɓatake ko hasa bakari, haray kontatake ko hasa bakari. haray ndin ɗon joddi kamɓe ɓe yoɓetendi hara ndi kontatake ko hasa bakari. innugol ko 1 ha 10 ila 10 ha 90 ma 90 ha 100 muññotoɓe ɓen kan ñande alqiyama haray ɓen ɗon kanko maɓɓe kon kontatake. allah daali innama yuwaffa sabiruna ajrahum. muññiɓe ɓen ɓe hunnante joddi maɓɓe ndin bi gayri hisab. ɗum ɗon haray kontatake ko bere hasa bakari, andata ko dottode muɗum, andatake bere muɗum ko bere honto. haray muñal ko ɗum ɗon wallata ooti o accita ko boni kon. si tawi neɗɗanke wawali muññade foola wonki makko wonki cuɗandemo ko boni kon, si tawi o muññaki o wawataki dartade. ko ɗum waɗi si dewe ɗen fof lasɗi majje on hella ka jikkuji moƴƴi muñal no muñño o heɓa feere no o waɗira ko moƴƴi kon sattende nden fi waɗugol ko moƴƴi kon o muñño sattende ko woni e muɗum kon. o muñño kadi sattende ko wonki cuɗantamo kon fi waɗugol ko boni. accugol ko boni kon ko muñal wallata ooti, ko muñal kadi wallata ooti. si tawi muñal ala a wawata wadde ko moƴƴi dumoɗa e mum. si tawi muñal ala a wawata accitude ko boni hara a yiltitata koye muɗum. ko ɗum waɗi haray hoore ko wiyete kon jikkuji moƴƴi ɗin ko muñal. karamo koɓɓe wano ibnu hasmi no maaki no jeeya e tugale ko wiyete kon muñal tugale wiyeteɗe ɗen jikkuji moƴƴi ko wiyete kon kañum kadi alhaya, hersa. sabna neɗɗanke si tawi himo hersa haray moƴƴereji ɗin fof himo jogii. ko ɗum parsi nulaaɗo maaki alhaya'u huwa al imanu kullu. hersa kanko ɗum woni limanu on fuu. alhaya'u la ya'ti illa bi khayr. hersa kan addata si wona ko moƴƴi. haa ɓe maaki nokkugo alhaya'u min al iman. hersa kanko jeeya ɗum e liman. ɓe maaki nokkugo la imana liman la haya lahu. limanu ala na neɗɗanke mo mara hersa. e jaka hersa kan ko ɗum ɗon wallata ooti kadi o accita boniji ɗin fuu. hersa kan wallata mo kañum kadi no gollira moƴƴiriji ɗin fuu. haray hersa ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e tugale mawɗe e tugale wiyeteɗe ɗen makarimul akhlaq, jikkuji moƴƴi. haray neɗɗanke ko yo heɓu
ko wiyete kon muñal, o heɓa ko wiyete kon hersugol Allah e hersugol yimɓe ɓen. Neɗɗanke si tawi woni ɗen o hersata Allah, o gollay ko boni kon, o sikka ɓay yimɓe ɓen sutaki mo yoni. Si tawi o hersata yimɓe ɓen, o wasora e waɗugol ko boni kon, o feññina junubaji bonɗi. Yani neɗɗanke himo e jam panni o feññinali junubaji ɗi. ko ɗum wasi nulaɗo no maki kullu ummati muafa illa al mujahirin. mofte an ɗen fof no e jam si wona feññinayɓe ɓen junubu. koyno waɗi watta ha goɗɗo feññina junubu, o wasora junubu on kañum kadi ko angal hersa kan. si tawi o hersata julɓe ɓen, o hersata Allah, haray feere o ala, o faggitoto junubaji ɗin fof. ko ɗum waɗi hellaka hulɓingol ɓenni ida lam tastahi fasna ma siita. si tawi woni ɗen a hersata waɗa ko faalaɗa o. ɗum ko hella hulɓingol oti wiwgol haray oti yooliki. neɗɗanke si tawi o hersata haray ko ɗum wiyete o yooliki, o waɗi ko faala o. neɗɗo si hersata e waɗa ko faala o, no wawi sifa ko Allah daali kon ayi maluma siitu waɗe ko faala ɗon o. ɗum ɗon holla wonde ko oti waɗa ko faala, ko hollugol on ɗon haray Allah yondiniki e makko, o woni yooliɗo, o mara ko jaɓɓitomo, o mara ko tambitomo, o mara ko wallitomo, o mara ko gufatamo. on ɗon haray woni woppaɗo. si neɗɗanke woni woppaɗo, haray on ɗon accidama iblisa, yo Allah dandu e neɗɗanke julɗo hewtude on marhala ɗon. haray ko ɗum waɗi siko ko wiyete muñal ko tugalal ka jikkuji moƴƴi, hersa kadi ko tugalal e jikkuji moƴƴi ni. no jeeya e tugale ɗen kadi wono assajaa, ko wiyete sajaa ko cuucal. neɗɗanke si o suusa o wowlata gonga, si o suusa o yamirta ko moƴƴi, so suusa o haɗata ko boni, so suusa o dartata ko fiino meere iwira, fiino junubu sansire. haray neɗɗanke ko be o heɓa cuucal, o heɓa cuucal o wowla gonga, o heɓa cuucal o golla ko moƴƴi, o heɓa cuucal o wawa wonki mankukin, o heɓa cuucal no wondira e yimɓe ɓen e hoore gonga, e hoore laaɓal, e hoore no moƴƴiri. haray ɗum ɗon ɗen si o suusi, haray ɗum ɗon wallitoto mo fota fota no o jokkira diina kan no haniri no. haray noon cuucal innaka ko cuucal e haare tum. cuucal ngal kala ko yowdiri e diina kan oti suusa e waɗugol, ko ɗum ɗon haray wallitoto oti. ko ɗum wasi nula ɗon hari ko kanko ɓuri fof suusude reedu. yoɓe ɓuri fof suusude reedu ka haare, yoɓe ɓuri fof suusude reedu hella ka feññingol ko Allah alam ɗon yamirɓe yoɓe feññin kon. haray cuucal ngal ko jeeya ɗum kañum kadi ka tugale e tugale ɗe tawata ɗen no wondi e jikkuji moƴƴi, no wallito oti kañum kadi e fi heɓugol jikkuji moƴƴi. no jeeya e tugale ɗen kadi hella ka jikkuji moƴƴi ko wiyete kon alkaram, dokkal. neɗɗanke si tawi woni ɗen o okkata ko Allah okkorimo kon, o kontete ka wudduɓe. si neɗɗanke kontama ka wudduɓe, haray on ɗon ɗen kontama ka hayruɓe, on ɗon haray heɓi hayrere. ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde o waccaka alqur'ana foti ko waccata kon sadaka. innal musaddiqina wal musaddiqati, sifa ɗen ayeje no heewi. ma ɗum aqridullaha qardan hasana, ma alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. sifa ɗin wono Allah daaliri ni wa mimma razaqnahum yunfiqun. ayeje rerɗinɗe ɗen fi nafgugol ko Allah okki oti e moƴƴere ɗen ayeje no ɗuuɗi. sifaji yimɓe gomɗinɓe ɓen ka suratul baqara himo fuɗɗori ɓe alladina yuminuna bil ghaib, o wattoye ɗon wa mimma razaqnahum yunfiquna. ɓe tawata ɓen hara ko yimɓe suusuɓe ittugol sadaka okka ko Allah okkori ɗum. infaq on ko nafgugol ko Allah okkori oti si neɗɗanke nafqi ko Allah okkori mo kon, haray o na wudduɗo. woni ko jawdi Allah okkorimo o nafqi, siko andal Allah okkorimo o nafqi, siko doole Allah okkorimo o nafqi, siko feere moƴƴere Allah okkorimo o nafqi. si tawi woni ko kurkanagol yimɓe ɓen e piiji alhaaliji jinduruji e jokkiri hen ɗan je ko nande mum o nafqi, waktu makko on o nafqi. o mara hunde ko o nafqa kono o nafqi waktu makko on, haray on ɗon kontatake ka wudduɓe.
si wona ɗum guddanɗan ko jeeya ɗum e jikkuji bonɗi ɗi tawata ɗin islamu on no woppiɗi no toŋiɗi no ŋiñiɗi ko wiyete kon guddan. Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Si tawi neɗɗanke dandama guddan wonki kin e faale makki on kimman makki on haray on ɗon wiyama malaɗo fi hen ɗum o seekay joni laawol ngol o hewta ko yata ton ko guddan ɗan ɗen woni nambara dokkal ngal noon ko jeeya ɗum e makarimul akhlaq jikkuji moƴƴi. Nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hiɓe sifimo kamɓe sahaba en ɓe maaki hari ko nulaaɗo ɓurata tagu ngun fof okkude o okkayno dokkal ngal tawata ko dokkal mo hulata basal o okkay dokkal mo hulata basal. Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu nas bil khayr ko nulaaɗo ɓurayno yimɓe ɓen fof okkude ko moƴƴi. haray dokkal ngal ko jeeya ɗum e jikkuji moƴƴi ko jeeya ɗum e jikkuji ɗi sali a islam o rerɗini e muɗum ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. haray tugale ɓurɗe hittude ɗen hella ka makarimul akhlaqi ɗiɗo fof no tawa e tugale ñiɓayɗe ɗen ko wiyete kon ñiwre diina kan. haray koyen wakkilo heɓen jikkuji moƴƴi telen piiji ɗin fof no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin noon ɗin ɗon a soggay ɗon ha ka ronkuɗa o karmakoɓe goo no woodi moƴƴinɓe defte jane ɗe tawata ɗe ŋakkata no mujalladuje 5, 6, 7 hara ɗum ɗon fof ko fi makarimul akhlaq hay o karamakojo makka imamujo on ɗon cheikh salih bun humeyd imo sifi fi jikkuji nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama o ɗaɓɓi karamakoɓe buy ko wallitomo wadde bahasu ɓe waɗi bahasuji molanaɗi ɓe moƴƴini deftere mawde fi jikkuji nulaaɗo on e jikkuji ɗi julɓe ɓen hani jogade o waɗi nde mawsu a molanaɗo o wi nde nadratu naim fi makarimi akhlaqi nabi hollugol jikkuji nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hari ɗi ɗuuɗi kono ɗiɗo fof muɗum ko ka makarimul akhlaqi jeeya wono muñal e hersa e dokkal e cuucal e no jeeya e jikkuji ɗi fonno kanko nulaaɗo Allah kadi ko wiyete attawadu yankinanagol Allah yankinano julɓe ɓen reeno e ko wiyete kon haawitagol ka gandal ma haawitagol ka ngalu ma haawitagol ka neema ma haawitagol ka cellal ma haawitagol e piiji ko Allah okkori Allah neema makko on o anda kanko Allah subhanahu wa ta'ala bagorimo nde ɗo moƴƴere nde heɓi yo nde heɓi ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e makarimul akhlaq jikkuji ɗi tawata ɗin kañum konte ka tugale haray ɗin jikkuji ɗi ɗuuɗi ha wono imamu kharaiti kankadi mo moƴƴini deftere makarim fi makarimul akhlaq. Ali ibn Abi Talib no moƴƴini defti karam ko e buy no moƴƴini ko wiyete comme makarimul akhlaq defte muɗum ɗen no ɗuuɗi ha hay Cheikh Wahba Zuhayli jeeyaɗo e sakkitiɓe no moƴƴini kono ko so tawi woni ko bahasu yaajuɗo wona waɗede ɗum ɗaɓɓite ndaara ko hen ɗum ɓe wooli fi ɗum ɗo ko hen ɗum ɓe wooli fi ɗum ɗo kono ɓayen andi tugale ɓurɗe himmude ɗen e makarimul akhlaqi on ɗen ɗon tugale wallitoto en no siftoren ɗum ɗo haray moƴƴereji ɗin fof no e nder ko wiyete makarimul akhlaq jikkuji moƴƴi muñal hersa kañum e dokkal e cuucal e yankinare e sifa ɗin alhaaliji no ɗuuɗi a sogga yaaka ronkuɗa o kono en andi tun wonde jikkuji moƴƴi ɗin ko jeeya ɗum e ko wallata oti o male ko jeeya ɗum e ko dandata oti malki seede ko ɗum wasi nulaaɗo on sallallahu alaihi wasallam hari no tentinal yo yimɓe ɓen jogito jikkuji moƴƴi ɗin ha nulaaɗo on no maaki e saayi goo kadi wo ko ɓuri moƴƴude ko wallata neɗɗanke no naatira aljanna fof taqwallahi wa husnul khuluq hulgol Allah heɓa kañum kadi jikku moƴƴo ko wiyete kon husnul khuluq jikkuji moƴƴi ɗum ko haano ɗum jogitede oti naftora e hadiseji nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama e ko ɓe rerɗini kon e yimɓe ɓen yoɓe jogito jikkuji moƴƴi. Jikkuji moƴƴi ɗin goɗɗi ko faggiteteɗi goɗɗi toon ko tagideteɗi e ooti kono ko faggiteteɗi ɗin ɓuri ɗuuɗude ɗiɗi o tagideteɗi ɗin e muɗum
ko wawa ko ettiɗa o hiɗa wawi ñemminde hay sa jooɗodi e goɗɗo tawi an ko a guddo a jooɗodi e makko ko o dokko neɓata ka ñembama so o okki hiɗa suti o okki hiɗa suti o okki hiɗa suti tun an kadi ko a hersowo ay nayi a ñembumo ko ko moƴƴi si tawi a yennimo ma a jaggiti e makko o muññike ayi goɗɗo kadi aɗa jaggiti e makko o muññike goɗɗo kadi jaggiti e makko o muññike an kadi ɗa wawi mo ñembude wattana yili heɓa muñal e yaafagol yimɓe ɓen ɗum ɗon fof ko ka makarimul akhlaqi jeeya ha ayaji alqur'ana no woodi buy mooɓidirɗe ko wiyete e makarimul akhlaq wono o aya wonɗo ka suratul baqara laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al masjidi wal maghrib walakinna al birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal masakina wabni sabil wasailina wa haka ayaje ɗen hatti ɗon ɗum ɗon fof no mooɓidiri ko wiyete comme makarimul akhlaq ila e hunnugol aadi ko ka makarimul akhlaq jeeya sabu na neɗɗanke mo hunnata aadi o wona e lorrowo a haldi e goɗɗo hunde kaari a hunnali oti yangoto o tampay o soñjoto haajuji makko buy bonay sabu angal hunnugol ma aadi hay ko leer halduɗon o ronki teddinde leer on ko añon kadi tottugol hoolare ko wiyete kon adawul aman ɗum kadi komin makarimil akhlaq tottugol hoolare ko jeeya ɗum ka jikkuji moƴƴi neɗɗanke si o tottata hoolare haray